علمرين لبيت عزتري مسلم مخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تبيفلنا مهارتي في نوداعنا وني ألونا عارف الموضوع هلا كرني فكرتكم مجتمع أمن أماك مكرا ندبي أسرت مي موضوع عن ألونا مي كوريا ديونغ كوريجا ألونا جا ضمير ألونا نفسه إبا مجبور كره لازم كره ألونا جا مچا بتونك متببي لبتي علمرين أريهم إذنين إذا مي موضوع عن كوريا ديوم سببكي متونك متببي جينا علمرين نكى ألونا أستاذهم ألونا مشايخهم එහෙනම් බේෆලොන් තිබ්බා අලවන මිපදා කමක ඉස්මුම් මි අලවනුගේ ضمير එකතක වස් කබූල් කුරා කමෙන්නෝ නම එහෙම්වීම මේ හුරා බේෆලොන්ගේ ඉස්නේ අකීගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වාග්ෆලා අකීගා මේ මවුදුවගෙන් කුරේ දෙවිත අලවන මසකේ කුරාන් ලොබති අඛුන්නා අඛතුම් ඉස්සතරි ඉල්මරින් අලවන හවාරෆා මවුදුගේ වරක්කින වාහකතකේ අලවනුගේ උස්තාදු මෂායිඛු මනිති බේෆලොන්නා මිහාර් හිස්සා කුෆා අමන් අමාංකමුගේ වාහක මේ නදුවාගේ මේ මුල්තකාගේ මුලින් මේ දෙකෙවෙනි මරුණක පේපර් තයාර කුරි ඉරුගාස් ප්‍රථම මුකද්දිමාගේ ගොතුගා මුලින් ගෙන ස්වවානි අමන අමාංකමුගේ මුහිමුකමුගේ වාහකත ඒ වාහකත අලුමෙන්න වරක් ගෙන වර තෆ්සීලකෝ වර ෆුරිහම ගොතේ අලුමෙන්ගේ මෂායිඛුන් ඉල්මරින් බයන් කොද්දේ ෆහමි මා එනකුතාගේ අලුමු මේ මාබඩ මඩු කුරාගා ගස්දේ නොකුරා අලුමෙන් දන්නම් වී حقيقتك مي مربوط نعمتك أرمين جاتون حقيقتك أرمين نميها الراجع مي جيلم زوان جيلم مي نعمتك بدوك إحساس حقيقتك نكرة أرمين إمك جاتوك سادوها فاوني نومبر 3 نك حادثة أي أرمين كأونا ما كمامي غنجهم مك حادثة أرمين أدوها فاوني أرمين ترين بايكو تجربة كفاوسواني حادثة أرمين نك حقيقتك مي نعمتك بدوك حقيقتك إحساس نكرة نمس أرغم مثالك يمن رأيت كارن نوتا سوريا رأيت كارن نوتا مهار قطن بلانا يوكرين رأيت كارن من يمت جواها كامدو أرغم سوالتك كوفي كام جوانينما إبيفرون لولون كارونا هرمون لولون ليهرومون ورن أسراك ورا جذباتو جام من يمت جواها كيادين هنغرامه كورين إبيفرون لولون قطو جواها كوفا فاقت كام جواها كورا أسراك كيادين أنا بس أرغم إنك حقيقتك ميكان إحساس نكره إحساس كورن جه أفريها مغتوك الله سبحانه وتعالى من نعمتك واهك مي ورجين آية هجا كيرة القرآن بيان كور فافا إفدا إن آية أرون إسا كلنا مي جين آية أرون جنا فرق مي جين آية أرون جم مشايخ مني بيان كور فاف الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم جه صحابينا دفي نعمتك واهك مي بيان كور فني مي آية ebe kalum islam din amuga kuriga no islam din fashigen ayruga ebe kalunge halatu ekwe islam din fashigen ayruga qalilun adaduga gotum madu mustada'afuna fil ard bimatiga bi balikashi nikamati bahege gotuga takhafuna an yatakhattafakum an-nas mistakum makkah ge mushrikun as beenu wagotegga beenu gotaka jahagin goswan kamuge birwari kamege halatuga eru islam din fashigen ayruga مسلمون حالة توتي الله سبحانه وتعالى دفي من يمتك واكم بايان قرباني فآواكم الله سبحانه وتعالى تيبامي هن هي وهي كندفي وأيدكم بنصره أدي الله سبحانه وتعالى جن نصر تيبامي هن كذا كندفي ورزقكم من الطيبات مي لبت أخونا أختم لبت علمرين الله سبحانه وتعالى بيك دفانه نعمة من نعمتك أو من نعمة وربنا ركعتري وانجهنا الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وجا سورجيك خبرتن أرجومن الدفي هدوجا أرجومن حقيقة وجا سورجيك إن يوم التوبة ترين كيرت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كسنة ميجي جندني هرم مدو كانت تكت نمس أي إتنوجا الله سبحانه وتعالى جينا قلنا نعمتك اللفافة واتنه عدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من إمام نفس حديث نمس مادو كانت تكي جواك كيرت القرآن سنة الله سبحانه وتعالى إله ونبي بيان كرو سورة جن نمت ثوغ ترين إيكو تب كانت تكي بيان كرو هندو جابس أمان كموجة واهك سورة كي أمان تنك جواك الله سبحانه وتعالى بيان كرو وافا ومون دنبي كرو بدارواني إيكن أنجادني مي نيمة تكبرو كمه سورة كي جابس منيم اللي بيكن واقع الله سبحانه وتعالى بيان كرو بكرو ومون إنجن دني مي أداء نيمة النون كمه مي
wara bodu niyamate ehmima argumen minimata wara boda rakateri wan jehen algon waragena hadis taka ayat dukun laf medeni war mihuriha ayat taka hadis taka algon ge mashayikh mani tibe fulna hissa ko fahem awas kurum gutum algon bagu salam kurum gutum midani ayat dukun laf lobet dakhum argumen emmen danagan ne harigeta ki qabul kuram mi wara bodu amanat ekkan ehmima mi wara bodu niyamat ekkan argumen jehen minimata rakateri wan mi minimata rakateri maki algon machwa dini wajib adi qaumi wajib besme den lobet dakhum amankamuge wahaka amankamuge mafhumuga alumenna gina fahara bisneni hamekeni alumenge nafsal libenjehe etcheke amankamaki namas lobet dakhum naftun lobet izzateri ilmeri amankamuge mafhumaki evura fula gote alumen mara kuran jehe etche alumenge nafsa rangul alumenge nafsan amankan libenjehen bes birennati alumenge mujtama thawga islami mujtama thawga alumenna dirulumuge fursatu fahiwa fa onnen jehen agar ehmeba nafsan amankan libenjehen adi devanakamaga alun menge aqida hen alun menge dina mi amanka libenji hen alun menna Allah subhanahu wa ta'ala ga shariata eko tangule islam dinu ga shi'ar tangufula dinu ga kantatta ka eko din amur qura kantatta tanfiz kurumuga furihama minimum kan alun menge mujtama thawga terega onnen jehen ehmi ma aqida ga amanka maki bese islami mujtama ga furihama banje hene kamen हम एक तो सियासी अमांकन इज्तिमाई सगाफी अमांकन इक्तिसादी अमांकम गवाह करेंगे को मस बेफड़ो हिस्सा करो शेख इलियास जमात इक्तिसादी अमांकम की रस्मी वारा मुहिम्मो नियमत मिहार मिजमानु गा गांव तक अळवति कुरमो मिगेंदनी इक्तिसादी गो तुम मडित होगा जैसा आगे दंतुरत होगा जैसा आगे अळवति कुरमके मिहार गे फलसफा मिहार कुरी गेंदा मे कम अहमिमा मी कम बस अळवन में होशियार व समाल वति बेंजेहन अहमिमा मे हुरजा गो तक बस अळवन में जेहेने मिकन कम तैयार वति बें एवस gotaka evus hani fursat evus argumen bikamuga evus baykat digen nuan mi amana nota minima argumen gatum gellijji kam gavani ma den argumen jeheni karona den argumen hitam kurmakon egen argumen na mi hin ham jehuma tasalliye awahaka nuribe comex lobeti akhun naftung izateri lobeti ilmari mujtamega nota thanegga mi onna amno amaka Allah subhanahu wa ta'ala mi devva mi ni'me minimatan asara forwa kame amankama istiqrar hamajihuma asara forwa kame etanegge afradunge visnum binawe battam begen anna gotaki misale gotuga balakam ga waninama mi tanegge rayitunge meduga mi ufedeni khiyale fikure misale rajye ga rayitunge terem baykom bunani devi rajye komhen istiqlal muhimmen nune राज्य के वरा कूड़ा गाँव में के वरा आबादी को तुम बस वरो मधुबई को दिरोले तना के माँ बड़ कुदरती वसील ते विस्नेते हैं वीमा मिगो तक का नोले वेने आहर में वी मी इस्तिगला दो कल्ला फहम बाय का गुलेश मी अन्ना विष्णु में फिकुरा मी उफदनी अळो मी फिकुरा जागा दी फिकम गवनी नम दोस कलको अळो में इस्तिगलाल गल्ली गेंदा फिकुर तरक्की वेगन गोसा अळो में इस्तिगलाल गल्ली गेंदा अळो में मिनी वकन गल्ली गेंदा हमें को तम मिसाल का दी राज्य के मी बय अफरादों के हित होगा उफदनी फिकुरे राज्य को महन दीनी एबावन तक में मुहिम में नूने राज्य हम एहनी फुर्सत एहनी अकीदा तक एहनी दीन तक बस फुलवाले में ये फुर्सत ए मग मी फाइफे ओन्न जहन हुरिहा फरात तक बस एम एफिकुर उफदिगेन अन है दुगा अरुण में एवस जागा दी फकम गवनी नमा हम अरुण में तेरेगा दीनी फितरत तंग फदी अरुण में तेरेगा मी अमान कंग लिगंदा हमें को तो इक्तिसाद अरुण में इक्तिसादी कंग कम का सगाफी कंग कम का अरुण में मिफदा विष्णु तक हुरिहा मी को तो उफदिगेन अन विष्णु तक अन्ना यालुमेन्ना कंट्रोल करवेना कमेन्नोन मी हुलवाले फवा दुनियेगा तफातु विष्णुंतंग अन्नान नमेस एगोतंग अन्ना विष्णुंतंग अरुमेन जेहेन अरुमेन के दीन गो उसूल तक एगुवा गोतुंग मतिंग आदि दिवे राज्य के दुस्तूर आदि राज्य के कानून तक एगुवा गोतुंग मतिंग ए विष्णु मागेन कुरियत दियोमा अरुमेन मसक्के कुरन जेहेन ए बातुल विष्णुंतंग नो अरुमेन के मी अमन अमाकमा बुरु अराफा द विष्णुंतक अरुमेन जागा दीगेन नुआन एवेमा मिगोता अन्ना फिकुरता mi fikurtan anna mi ka algomen na control no kurwen mi fada gotaka islami ummata islami mujtama taka divharajye ves mi fada fikurtan anna anne ruga algomen tiben jeheni heveri wegen algomen jehene e fikurtan anna henduga tayyarat tiben khas gotaka dini ilmaren tayyarat tiben e fikurta algomen jehene divharajye ge lobeti rayitun na guide kodde mi fikurta gagen kuriyet dani kihena kunkan algomen divharayitun na unganna den jehen lobeti akhun naqtum صليبين إسلام دين
ಎತಿಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ವಸ್ ಫಹೈಲು ಮಟ್ಟಕ ವರಗದ ಹಂಗುರಾಮತಕ್ಕೆ ಕೊರಿ ಅಳುಮೆಂ ಎಮೆನ್ನವ ಸೆಂಗೇನ ಸಲೀಬಿ ಹಂಗುರಾಮತೋಗ ವಾ ಕಳುಮೆಂ ವಾನಿ ಕಿಯವಾಫ ಮುಗನಿಫ ಎ ಹಂಗುರಾಮತಕೊಂ ಹಗೀಗತುಗ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಬೇಣುವಿ ಮಕ್ಸದೆಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ನಕಂ ಹಾಸಿಲನ್ ನುಯಿ ಕಾಮಯಾಬೆ ಹಗೀಗತುಗ ನುಲಿಬುನ್ ಎಮಿಮ ಎಬಾಮಿಹುಂ ವನಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿತ ಬದಲುಕೊಗ್ಗಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದೆಂ ಫಶಿ ಫಿಕುರಿ ಹಂಗುರಾಮತಕ್ಕೆ mi kandipadiga haguramattakun ebami hunnaka mi kamiyam nulibunu masalaga ebami hun jamawe mi dirasa ko mashwara kurumun ebami hun nerabunu natijaki muslimun ebami hunga deenuga hifahattaga islam deenuga aqidaga matiga sabituwegen tibiha hindaku mi muslimun islamun balikash nukurwenekan ebami hun haguramattoga zariyai waranagala visnij ehwima ebami strategy badalu koffa dem fashi muslimun aqidayen ebami hun hamala dem fashi ehma migota mi fikurta islami mujtama taka annam fashi salibin fashi kame migota fashagin islami ummatuge theriya mi fikurta geneske muslimun ebami ga dina durukurum ga masakan ebami hun fashi ehwima hadibadi du kollafa ebami hun den hamalat dem fashi hissi hamalat kennu hamalat dem fashi algon menge jismu takannu hamalat dem fashi algon menge visnuma algon menge sekundiya hamalat dem fashi mi hamalat hoga ebami hun dani algon qabul koranje hagigatan mi hitame ko dannan jehne ebami dani waraboda kamiya hoda salibi hanguramattakun nulibunu kamiyab ebami hun dani hodamu mi fikuri hanguramat hoge zariyai ebami hun mi hanguramat mi fikuri fashafa mi fikuri hangurama ge ebami hun muslimunna visnadeni islam deenaka uleman furtam visnadeni deenegge hifage deenegge tibegen deenaka tabawegen tibegen tarakki wafama duniyege qawmtaka fahama nukurwenekan mifada shubhatekan miwaddadeni ebami islamun nataka duniya zinatari koddani duniyege fehikama arokama lazzat muslimun visnadigen deena madum duraggendani dina duragengos islami shariata islami sagafata islami ilma duragengos migota duniyege shahwatu ga jassage mifada danturat hoga jassage muslimun deena duraggendi mattaka amihum wani wargoda hanguramata fikuri hanguramata ke fashafa e hangurama ga ba amihum dani warmi waraboda kamyab hodam evima mi alron mi mawdu'a jahilani mi muqaddima fahuga migota waraggina fikurta islami mujtama tawga teriyan eb ade mi ladini fikurta mi almani fikurta ilhadi fikurta sekula fikurta mi tafat nantak argument ne kidan mi huriha ideology tak argument ge mujtama wani divehi rajyege mujtama tak wani for of argument ge divehi darin argument ge divehi bo waka dakka kudin mifada fikurta hoga waka damidani mi dakka mon divehi mujtama terega efada fikurtan mi divehi darin midani faturam evima mifada fikurta hoga tereng alun aliyalwalani defikurka ei khariji fikurka den adi dakhili fikurka khariji fikurka midinnavi islam deenum beru bayko biretti bayko mi islam deen fana kollu mattaka muslimun deena durkur mattaka mi genna fikurege waka dakhili fikurke midannawani muslimun ge tereng bayko islam deen go namuga mi kura kantatakige wahaka hemi madde fikurkan alwando ali alwalani fikurka miyati ladini secular almane fikur ilhaduge fikurke kam gas mi komme name algun ki kam gavis algun na biretti mi fikurta ga zariyan islam deena muslimun durkurwa komme fikure algun mi man kurane parage mi taam terega nuta mi lasu terega efade bahe himeni fa nui kam gas algun mi man kurani mi huriha fikure islam deena muslimun durkurwa komme fikure mi fada fikurtaka algun mi aliyalu mi fada fikurtakum mujtama ga sulha masalas kama amno aman kama istiqrar hamajihuma qur'ane deve asarto ga wah kadakkan alum mi fashar ga furtama mawdu kameti ladini sekula almani fikur muta ilhadu ga fikur yasdinne vida labeta khunna aftum me sekula fikor tak islam dina dokol kurumunganda bay masaket tak algomeng ali alwalum kuriga ebami hum masaket kura going algomeng ga balale mahinga ebami hum masaket kurumungandani sida as muslimun ga dina duradashe gos bunagen evs be islam dina durakashan nudan algomeng qabul kura hagigate ehmima ebami hum dengulani eki jazbi uslub take foni fashu ibarat take getereng ebami hum mikankan mi kurumungandani islami usul tawga tibegen
Europa in hame kan nudevene tarakki fa gaunta fa hama nukurevene mifada kantattake mi visna deni zamana nufete kantattake islam deenuga mihiri sadiste ka har kuriga arabi saharaga huri usul theke jangali ge usul theke harkoshi usul theke algon menge daringe hittakam mi visnadani efada shubuhatake migennani islam deenuga hama kamen nete anhunun nan aniha veriwa deeneke mikhala shubuhatake misalaka tarika muduluge misal naga gam islam deenuge kiritu qur'an sunnatuge dalilen nagagen daliluge zariyan muslim daringe hittaka abamihum kulaman gendani tarika muduluge ayatan nagagen hama bunavidan emna bunida meti enun hije kiratu qur'an ga ayatega anhanun maduko firhanun ginako meti aniya rafenun hije namas ebamin ege hagigatan ege islam deenuga ekam bayan hikmat ebamihum bayan question nuden ude emin ga maqsada emin ga propaganda ya fahiwa gotaka ebamihum muslim daringe hittaka kulumum migendani hemema mikan ebamihum kuramun gendani jazbi fashi foni ibarat hage tereng faharga bay far asdane mi hakut hoge shi'ar to ga namuga mi anabba far asdane tarakki ge shi'ar ga namuga hakut hoge namuga miniwan kamuga namuga mifada shi'ar to ki insani tabiye e leben shi'ar take emme misbehnu hakku libigatuma MMS behnumana minimum kan hoduma mifada shi'ar takagen ebamihum anna hinduga alumin ekama algomenge daringe sikuntan eha war tayyar fa nekkam gawaninama eha rangalo maalumat tek libifa nuwakam gawaninama mifada shi'ar toga danturaga algomenge darinta jigendan emanzar algomenna mi fenigandani ham algomenge dive hidarin efada wahakataka medo mi dakkamon genden wara kurugotaka wara awskotaka alun aliyalwalanan ebamihum kurumun genda masakketaka muslimun ebaminga dina durak gendiu mattaka kurumun genda masak algumenna mikankan islami mujtamatakum dihe rajye mesfenna mudda islami hengam thoge mujtamatakum bes fenna mun gende egotum muslimun islam dina durukuru mattaka ebamin kura masakkatuga terin islami qada'i adulga nizama walum masakki kurum islami qada'i nizama ki wara furhama haqiqatuga emme adulu nizam duniya matigawa names ega suri tantan kodu nagagin ebamihum ga mafhum ebamihum beelumwa gotaka tarjama koggen dive mi muslim darinna misnadani mi nizamu adlu erikame qaim nukurevene hemima qada'i adlu ga nizam adukula waragoda hanguramata ken ebamihum kurumun gendani almani fikratakum ihade fikratakum kurumun gendani waragina gaunta hegga mihar islami usul ta islami qada'i adlu nizam walafa ehenihen duniyawi usul ta katababa mun gendani hame goda islami aili nizam fundu kollu mattaka masaka kurun islam dienu ga aila binawe battam begen menen waku hamateke gematin waki usule geteren ekama sebamihum dani hangurama koffa mi hangurama kurumun emi aili nizam futu kollu mattaka masaka kurum migendani warfam alumen fenun mi facebook alwahda wa gotuga mi aila binavegen wa binavegen anna gotuga photo emennani photo en anneruga mi dakkaden kudu tuttu kudinna kiyawade fotte gemenani anhenaka firhenege faratum dariyeku libum deanghenunge faratum firhenum dariyeku libigen tarbiyat kurun de firhenunge faratum dariyeku libigen tarbiyat kurun mi annani mi khala waswaste kuderu gotuttu darenna mideni miges okay ade anghenum wegen wes dariyeku tarbiyat kurade firhenum wegen wes dariyeku tarbiyat kuravidane tuttu kudinge foit hoga mi fada photo atake jahaga mi madum mi visnunta migenna nehme tuttu kudinna ekan kuderu sa visnejikam gawanina boduagen as alumen viwahaka dekki okay kamaka we phone na e hama gotteke aila bina kuridane kan kura kanu je de anghenum wegen de firhenum wegen wes aila bina kuridane mi nizam aili nizam wa sabam handani hanguram kuram تعليمي نظام ديني أثر فندوار متكا مسك كرو مي دمش هرمي مشايخهم بدال فدين مي قومك نو تتنقى أن فكرة بدل كل متكا إما بودا مسك كرو بين تعليمي نظام غثرين और मैं इस्लाम दीन गेम वहाँ का तब बयान करूँ मट्टा का इस्लाम दीन नसर दुर मट्टा का और मैंने बस इनमें बड़ा मसक करो बनी तालीमी निज़ाम के तेरे हम एगोता मी लादी ने फिक्रता सेक्युलर इल्हाद फिक्रता होगा मी हम बस इनमें बड़ा मसक करो मुंगेंदनी तालीमी निज़ाम के तेरे ತುತ್ತು ಕುದಿಂಗೆ ಸಿಕೊಂಡೆ ತಕ ಕುಳಗೆಂ ಎಕುದಿನ್ ದೀನಾ ದುರಗೆಂದಿಯುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ವರುಗದೆ ಎಬಾಮಿ ಕುರಮುಂಗಂದನಿ ತಾಲೀಮಿ ವಜಾರತ್ ಹೋಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಮಗಾಮ್ ತಕ ಗೊಸ್ಗೆಂ ಎಬಾಮಿ ಹೊಂದನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಸರು ತಾಲೀಮು ಹಂಡವಾರು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮು ಮಿಗುತು ಮಿಸಾಲಕ ಕುರಾ ಕಂತತಗೆ ದೀನಿ ಮಾದ್ದಾತ ಮದುಕುರುಂ ದೀನಿ ಮಿ ಅರಬಿ ತಾಲೀಮಾ ದೆಕಳ ಹೊದುನ್ನ ಅರಬಿ ತಾಲೀಮಕಿ ಐ ಹಮೆ ಕನೆ ನಮಿಗ್ಗ ಕುರಾ ಕಮಕಂ ಹೆದುಂ ದೀನಿ ಮಾದ್ದಾತ ಹೋಗೆ ಗಾಡಿತ ಮದುಕುರುಂ ದೀನಿ ಮಾದ್ದಾತ ಹೋಗೆ ಮಿಯೊನ್ನ ಕಿಯಮುಗ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕಂ ಗೆಲ್ಲುವಾರು ಹಂಡವಾರು ಮಿಫದ ಕಂತತಕೆ ಎಬು adi misalaka kurakame dini mi mawdu tawgatere muqarrar tawgatere bay dini mawdu ta beru kollu misalaka jihad ga mawdu beru kollu bay islami gam tawga
islami foittakum jihaduga mawdu ekkovani hama walafa nagalafa haqiqatuga jihaduga masala mi ummatuga terega jehgemede duniyen ekam faawegen bolani masaleki jihaduga masalen alumen jehni haqiqi jihaduga mafhum alumenge darinna kiyawade ugarnadige bayakumi hun jihaduga namuga kantattake kurati jihaduga bab ekkom mi walani eko mi names ekon argumen haqiqi natija nunreven argumen jehni haqiqatuga mugarrar tawga hama himanaga rangalan argumen ge darinna jihadaki kobaga jihaduga sahha mafhum jihaduga halattaka argumen darinna kiyade ero mihe ko asa hama jihad dashe bunaran hama ekujja jadal quran argumen tarbiyatu ko ekujja jadal quran tikum watterge jihad ye qur'an sunnatu ko ti migotoshe ema jihaduga babu uwalan egawa gwadumaki ei mikamun natija nireven kamennun ege sobun hatta mi fituna boduwegenda ema mi sama ebami hun qura masakkate den mi islami ijtimai akhlaqi firam bidala islami mujtama da bad akhlaqi amal tafattura fitri la dahaya kandwal mattaka masakki kuru o mennes again islami mujtama ki ei param matire makarimul akhlaqi matiga bina fonna mujtama ladu etika ngai islami mujtama kun alumenna waraboda fenigen daane fenna munda adi fenigen daane mi par matire akhlaq names mi fada fikurta genneruga mi on ladu etika kandwal mattaka warabodan eba mi hom mi masakki kuru mun gende alu mige tafsir da lefa hore kanames wagut netima tafsir ta kan nugos alu medani dini muassasata hoga bar khandwar dini muassasata by far by gam to ge hore warugada nanta hoga bodete nanta hoga muassasata ken hadafa hore names ginafara hama namegge onnani evs are barana budget evs nu den hama ekane siyasi be no kommas faida ka muassasa nota academy hadafa hoda names evs bare evs powering evs usul gawaden nati onna hama ekane namegge gotuga dini muassasata be dini muassasata hoga bar khandwaru dini ilmeringe dawru kuda kollum dini ilmering hameshum beruko fa beruga betibbu mius hama ebami hum kurum genda kantattake islami ferama de kolum islam din shadini ilmerin afratu faduma kar revun terrevun polisi level gawah ka kafin dini ilmerin frame ko jalala niya di hedum religious tolerance coexist mi mihar warab bodang mi hum beenum kura de lafz religious tolerance coexist mi shi'ar bide lafz beenum kogen mi muslimun ge darinta hoga hittaka mi ladini kankam islami mujtama to hoga tere genawma beenum kura mi wara muhimmu de lafz ki haqiqatuga mi ekamattaka abem hujjattaka vesgene rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga yahudinna ki ga madina ga diruluwi mi fada hujjattake genesgen ege haqiqi bodu manzar dakwa nudi mifada kudi dalilatan nagagen baawre eta dalila dukoggen rangal coexist wan je halatan ebohor bayang harete ebohor mi hama muslimunna kafirunna em mujtama gahama sulh verikama aman kama akiga ulwen hama halataken hor ulen jehena halataken ebohor nabiy sallallahu alaihi wasallam de sunnatun argumenna ege namuna fennan ebohor hama egota dirulu nabiyya yahudin nakiga makka ga nabi dirulu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an ebave jaziratul arab ekko arab jazirain yahudin ekko ber qurashe umar gafan go zamanu ekam furiyama ge misti mi bolin halit mi honnani arab jazira ga yahudin dirulu mundiya halit arab jazirain ekko nabi yahudin ber qurashe nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an bas bolin miyati ekan tanfizul mi vegendi mi bolin halit mi honnani names mebe ebamihum mifada taamuta mifada lafsuta hoga hifagen mifada bayat dalilta geneske mifada mi foni jazbi shi'arta hoga dashum mi islami mujtama ta hoga tere mifada kankan mi taaruf kurmattaka masake kurumun ginde islam phobia ga amalta waraboda mihar fetrigendani fetrifa minwarke mihar kafarumus eba masake fashafi mikan huttu mattaka islam dina de ko islam phobia birwer kam faddu mattaka me kafarun ladini mihum sekula alman ilhadi mihum masake kure minbor bodukamun gossa miha kafarun ge terem bes sulha wasalas kam lobi kora mihum eba bune tikam hutta lashe ti goheke e minbor islam phobia dunia matiga mihar fetrifa wani islam dina frasar kura min himayat de mingo difa'u ga masake kurum islam din ga fari khilafi masala bodu ga islam din ga wani mun khilaf tak kama tasawwur ko dinu mi mulingas mifada fikur takum kurum genda masaket hemima mi ilhadi fikurta almani fikurta sekula fikurta kun kurum genda bay masakato ga bay misawta mi alwan mi de lebati akhunna de lebati ilmarna mi hissa kulli hemima
mi emihun masake kurumun genda go argument na mi engin argument tibeni arab bodan heverive samal kan digen mi argument na ege kantattake kasagote gadini elmerinna mifada kankan anneruga ma kurimes ege mi konfiguregge dashun kongotaka anna kamekkan tibe fulna marangal ves ege wada gannawan hemi argument men kuri bag tayyarum plan hedum ga wah kab demes dekevege hinga jeh kuri bag argument tayyar wadi mifada fikurtan anna asfa miyati ema mi argument tayyar tiben jehen mifada mi kankam argument jaga digen nuan dem mi figuraki mi defikora ka alialwalu mafahuga den mi defikorum amno amankama kura asaruge wahaka alwando bayan kolla mujtamauga sulha masalas kama aman amankama istiqrara hamajihuma asar forwa devana fikuraki dakhili fikuraki alwon midannawani alwon men getere islam getere muslimun getere following anna fikuraka wati dakhili fikurake midannawi dini haddu fahana ulumuge fikur mi atti alumenge terem bayako islami ferame getere islami ferame lagen tibibek islami shi'ar tan ufulamu genda bayako islam dinuga namuga mi kuramun genda kantattakke sawbun islam dinuge sura miwani duniyege gaumtawga mi waraboda huturu fa hadi fa islam dinuga tasawwur meni waraboda kilabu fa ehwima mi fikuruga sawbun dini haddu fanala fikuruga sawbun amna amankama forum ni kurumun genda nedeve asartaka alum balalum ga kuriga waram muhimmu nukutay mi demes mi mahaka dekevege engage enamas alum ali alwala mi mana kurumuga mahaka demes dr shahimus mi dakafi mi mana kurumuga mihar mi waram bodati masalataka ngebe dimave mi masala ge mi khuturat tarikam bodukam duniyege huriha qaumaka huriha bodati muassasataka salamati idarataka qanuni farataka muli duniya mikam ge terega shamil ofamiyati muslim ge terem bayko migotta mika ko dinu ga namuga mikam ule dina khilaf kantatte ge sobum muli duniyege huriha jamiya jamaataka emme mikam ge tere wade famiyati emme mikam ge bayre famiyati ehme ma mewa gotaki komme bayko sebe masake kure mikam hutto mattaka mikam ge tere ladin almani fikurto ge mihum bas wade ebamihum amilla agenda ekage masakken abakure mi fursatu ge beenu hifage muslim islam dina de kol hanguram kurumatta ehwima warak ginabe ko mikam ge terega eba shamilu ehwima mi mana kurunga warak bodati masalateken eba dimawa mod ehma mi ladini fikurto ge mihum almani alhadi fikurto ge mihum masak kurani mi fursatu ge beenu hifage islami fundamentals taka de kol masakkam kurani dinu ge fundamentals taka usul taka hifage muri komme mihe kiyai haddu fanala fawa miheke ebamihum me deke gotan ebamihum mana korni ebamihum mi dakkadani muslimaki moderate muslim ifada lafzan mi beran korni mi gota mi lafzu ebamihum beran ko fa mana kolla aruga hameken toshiganda mi honnani deenuge evs comfort ne mi masala boduwagen de mimmaraki western mi society tahoga holom gaum tahoga mujtama tahoga bay muslimun mi hasagotega mi 9/11 hadisa fahoga e kurimati fitun taka hore waragina muslim mani ebaham mi muslim identity du kolla e ferama mi tumbuliya mi fusta ki hamiriya mi feranta ves du kolla sobaki e fitun takige sobo adi nimuni kino haram kantattaka ves aragannam fashi sobaki mi label tan annam fasha mi gota mana kurmuga sobun label tan annam fasha label kuramen fasha emima e label takon salama bumattaka rabo mi honna ki ga rabo mus fashi urmas kamen party kuramena party ves kuran club tak ves dam fashi eme edaraje mikam mi feturigen die mi tarjama kurun nota mi mana kurumuge masalaga den mi dini mi haru bidennevi almane fikurtakom mi getere wade mi hum mana kuragotuge wahaga den menani alwarmen getere bayako mana kurat mi gote mage mazhab mane ki emiheku edeke rawi kuriru mattaka mana kurun dini hattu fanalu mana kurun misalaka algonu dekeni mene kamegga ei haram kameke ehmima algonu ge rawi not algonu ge mazhab kuriru mattaka algonu mi hada gottaki algonu ge raya algonu ge ijtihadi raya khilafa emmennaki ei harukash vikuruga mihum gotuga hadafa e gotam mana kuram fasha ehma mi debawatuge mana kurum bes mi ge teriyan eba wadegen de mi debawatuge mihum bes mikam ge terega mi eba wade tibi ehma argument ne denne vidan me har dini haddu fanalu mana kurumuga bes metti haddu fanala gosfe dini haddu fanalu mana kurumuga bes metti argument na haddu fanala gosfe hagigatu games argument na hama efada manzarut efada aduta kommedu hakos mi eveni bay mihum hama
kuringes den fundamentals to hifa mihum deengo usulta dukan nulevenge usulta sarikan fardu fas namaz rakka tariwa mihunna dima egotta bunu harukashi miheke teacher ko mebunani mihama hinga dihasa school ke kantat ke intizam kuran dia wagut ke teacher ko namaz wagut ay badimave hema fas kollash bunaira mibunani namaz kure vidane fahum wasti harukashi fikure ke tifada kandat to gadihen ha wargo den hifumaki hema namaz gadiya samal kan deshe bunagen teacher ko mi label wi mi haddu fanala fawa mi heki gotu hema me la dene fikurtakum visnadi famiunna mi gotu fundamentals to hifa masake kurakam ga waninama ei harukashi fikurga mi heki hema mi gotu mi maana kurumuga haddu fanala sunna rodhe fa mi hum tumuli batta mi moonu burgal music adne hum mi fada kandatta මේ මුලින්ම බයෙන් මිහුන් හැම හද්දු ෆානාලාෆා මිහුන් ගොතුගා මේ ලේබර් කුර කන්තත්තක බයි කන්තත්තක අලුන් තිලිබෙද්ද හොන්න මිසෙස්සා කොල්ලි මොගතුනේ තීම අලුන් මිගේ තෆ්සීර් තක නොගොස් මිදනි එහෙම මිගොත මි ෆුර්සතු එම්මෙන හොළුවාලි වෙජ්ජ කම්ග වනිනම දෙන් ඉස්ලාම් දීනෙන් නෝන්නා දෙන් ඔන්නානි හැම එකණි හොෂා මෂාෆාවා තොෂිගඬ ඉස්ලාම් දීනෙන් නෝන්නා මොඩරේට් ඉස්ලාම් ගනව නොත මොඩරේට් මුස්ලිම් ගොතුගා මේ කොෂා මෂාෆා තග්ගඬෙන් ඔන්නානි ඉතරේග ඔන්නානි ගුහ evves aqidaen evves falsafen evves aqidaen usulenne hamen toshikanden argument na fennane ehmima mi maana kurumuga mi haddu fanala dium argument men huttuan ebe jehe mikan argument men maana kurumuga mi rujuwa wan jeheni ummatuge danna be kanonna ehmima argument men mikan maana qurani migota dini gotun haddu fanala bunay bhagu muradake diinuga kandalefawa intaka usulta fanala gos diinuga namuga dina khilaf kantakan arayagatu mi usulge teren den alun men mi ta'rif khanda alane ta'rif alun men khanda alan jeheni mi ta'rif khanda alani kom be kurimis denne fada etabbe ko mige terege aba shamil wa salamati idara itaka qanuni farat taka etabbe ko mikam shamil wima komme mihe ko waki ta'rif khanda alan vejjekam ga waninama ama islam din kosha meshigen da hevima mikan eba jehe dini masaleki dini masale ehmima mikan algon men du kollam vi dini ilmarinna dini muassasataka fiqh academy taka majami fiqhiyat taka algon men masale du kollafa ebe from kandala ta'rifaka ekko algon men diyama haqiqatu algon beenone masale hallu kuram ule eruga algon men faradu fas namaz no diniga usul to ga hifa miheki ei harukashi miheke labor kuggen fioltaken alage me masalen algon men waguti halli libida names daimi halle duha kosno liben eme algon men masala hallu kuram masakke kura eruga dini ilmarin lafaga matin dini ilmarin kanda ala ta'rifek ge dashum algon men kuriyat dan jehen erum algon men na mi masala ga hagigi hallaka hamen algon men na wasul ben ehnuni hama kuri masakke kokko algon timen jehen bayko hama kamek kuri ayar ko fadu kolla jalal mi kala sakaratek ge terega maswaate ge diga masale sote got hardona masakke ta ennu kur hama ayar ko fadu ko ek gale sakaratek ge terega algon men ulen jehen mikamu gaves ehmima tannama miulen kutaki mikan argument ta'rif ta bayan kurum mikan dukollashe deenuge ilmarin fiqh academy taka islami muassasataka islamic ministry dehe rajya ganama e ta'rif ge dashun den argument masak qurani egoton argument masak kuravijje kam ga waninama argument na mige natija fenigenda deeni haddu fanala mihun kura kantataka balala mahinga me argument emmenno segene kantataka argument hama kommedos tajruba kura kantatake verin kafir kurun danna bekalun kafirun gazin kafir kurun ammon eki ek kafirun muslim binte ke dar kufur kamuga kandelu nizami ta'lim haram kurun sarkar wazifa ta haram kurun miskito ge imam go fahatu ga namadun kurun fenha ghairu muslimun mara aniya ko gelun dinu muslimun go mudahid hudda ko ferigatun shari kotum beruga kaaveri kurun korta kurumak kandare poda kudinna kaaveri kurun dakhili hangoram ta bayar furagendim jihadu ganamuga vexun nijahum sahi faruan kodaku dinnan hanu mahrum kurum mi mulim wes argumenna mi haddu fanala dini gotum haddu fanala fa mi hunga faratum fenna munda kantattake halan kurani fikurtaku mi ha argumenna mi engige mi de defikuraka argumen mi ali alwali argumenge mujtamauge amno amanka masulha masalas kam hamajehuma gellum me asar foru han wargena fikurtaku honna namas ege tere muhimmo emme wargod defikurang algon mi ali alwali kuda khulasa medini fikurtauga ahlurin kura kantatta den algon balala mahinga algon haqiqatuga beenum vi mi nukutaga mi har mi defikurga sababu mi bayan kore defikurga sababu mujtamauga amna mankama qur'an asarta tibeflunge khiyal hodan algon beenum vi haqiqatuga wagatu enna namas wagatu war dashkonga tuma akiga
أول نوت كل بين نقطات اللي أخونا أختنا لبتي عمرنا حسا كلها مداخلة كتير بيفرون فرصة اللي بيجي كم قبلينا ما هو بيفرون بس بيفرون كفين ودا جنوا خياله وشعره بدفع إما مي دفكر كسببه لا ديني الحادي سكيولا فكر أدي ديني حد فانا فكر مي دفكر كسببه على منجي مجتمع تهوغا ميون إسلامي مجتمع تا دي راجعه مي إسلامي مجتمع ميون همجه هم القرآن أثر تك على من بلالان فرتم بلالا ما هنگا مي لاديني فكر تهوغا سببه مجتمع أمن نمان كم القرآن أثر تك إبس أثر القرآن كمتهم يعني كم بيفلون مي لاديني فكر تا الحادي فكر تهوغا باه كمي هون دكا أرجع ورا مي ඒකන්තත නගනීම අවර ආදායගේ කමෙක් ගොතුක නම සර්කෂ විකරු කමෙන්නම වර සීරියස් ෆොතෝරතරි මස්සලෙක්ගේ ගොතුක එබනග හැමීම මේ බයිබේ ෆලොම් මේ වසන් කුරා ගොතුක සෝබොම් මේ එබ හීවේ මේ මාමුඩු කමෙන් නෝනේ මේක සෝබොම් අලුමගේ මුජ්තමය එවස් අසර නුකුරානේ එම එපද ගොතක බය මීහුන් එබ දෙකේ දීනි ගීරත්තර ගොතර ගීරත්තර කම ගොතරෙන් හමනු ජෙහුන් උෆෙදුම් ලා දීනි ෆිකරත ඉල්හාදි ෆිකරතන් ආස අලුමගේ මුජ්තමා තවගතරෙන් ආම්වගෙන් දායරුගා දීනිගේ අහලුවරින් ඊමාන්කමුගේ අහලුවරින් හිටවුගා ගීරත්තරකම් උෆදෙන් ඒ තොබීකම ඒ ඊමාන්කමුගේ හගීගෙ ගීරත්තරකම් උෆදෙන් ගීරත්තරකම් උෆදුනි මාගොතකි එම්මන්නකි ගීරත්තරකම්වා එද්දරජෙක් තිබෙනේ බයින්නු ගීරත්තරකම්ගේ තෙරෙන් එබ්බාමි උන්නකි ගීරත්තරකම් වස් දීනි ඉල්මරින්ගේ ලෆාගේ මතින් දීන උසූතවගේ තෙරෙන් ගීරත්තරකම් කන්ට්‍රෝල් කොග්ගෙන් ඒ ඔන්න උසූලෙගේ තෙරෙන් එකමක ඉන්කාර කුරානේ ලාදීනි මිගෙන්න කන්තත්ත ඉල්හාදි ෆිකුරුග මීහුම් මිගෙන්න කන්තත් සිකුලා ෆිකුරුග මීහුම් අල්මානි ෆිකුරුග මීහුම් මිගෙන්න කන්තත්තක ඉන්කාර කොන් හදාය ඉන්කාර කුරජේ යවමගේ ඊමාන් කරනම මච්ච ලාසිම් කුරාක එගොතන් ඊමාන් මේ ඉන්කාර කුරා අයරුගාවස් ගීරත්තරකම ගතරෙන් ඉන්කාර කුරා අයරුගාවස් බයම් මීහුම් ඉන්කාර කුරානි දීනි ඉල්මරින්ගේ ලෆාගේ මතින් ඒ ඔන්න දීනි උසූල් තව ගතරේ අනෙබ්බා මීහුම් නකි ගීරත්තරකමගා ජස්මාත් ඉස්කුරානේ බේ ජස්මාත් ඉස්කෝගේ මානගතකි කොම්මෙ කම විස්කොෆාන් තලාමි තලාගෙන් ෆාන් ජහගෙන් ෆාන් හලෙලාගෙන් ෆාන් මුසාරක ෆාන් එම්විමා මිෆද ෆිකුර්තක අන්න ඉරුගා මිකන්තත් අල්ගොමෙන්ගේ මුජ්තමතෝග ෆතරෙන් ෆෙන්න මුන්දා එම ගීරත්තරිකම කී එකේ මිහුන් එකි දරජාග උන්නාන කම වාතීවෙ මි ෆිතුන ෆසාද උෆෙදෙන් එම අල්ගොමෙන් ජෙහෙනි මි ෆිතුන ෆසාද මි कंट्रोल करू मट्टक मिफद फिकुर्तक मेदुगा हुशियार वेहेला तिबे दीनी हद्दु फहनालु अमत तग्गिनेमु मी ला दीनी फिकुर्ता आस अळु मुजितमा तगेतरे अन्नेरुगा मी दौलतुगा फरातुन तहनिय मुअस्ससातक दीनी इल्मरिगे फरातुन एकमा अळानुला तिबेज्जे कमुगा वनीनम एकमा फहि फुर्सत दीगे तिबेज्जे कमुगा वनीनम अळवमेन तिबे मडुन्ने दीनी इल्मरिगे विस कमेन नुकुरे मुअस्ससातक विस कमेन नुकुरे दौलतुन विस कमेन नुकुरे कियाफा बेकु मीहुन एकල गीरतरकम नमुगा එබැවින් තෙදුවාන් එකන් අල්ගොමෙන් මේ ෆෙන්නනිය සම එෆද අමත තෙදුවගෙන් දෙන් එබැවින් කුරාකන්ත දිනගො නමුගා කුරාකන්ත තකු අල්ගොමෙන් ඒගේ හුතුරු නන් ලිබිගෙන් දාන එහවිම හද්දු ෆාන අලමුගේ අමල්තවස් හගීගතුගා මුජිතමවතරේග ගිනවාන අල්ගොමෙන් මේ කම රංගල ඇඩ්‍රස් නුකුරවේ කමුගා වනිනවා दीनी एब्बावंतकम दीनी वहदत गेल्लिगंदान अळुमिंगे तेरेगा मे जमान सुर नोस्तेग हारवगेन लिदे दीनी एब्बावंतकम अळुमिंगे तेरेन गेल्लिगंदान मिफद फुरसतक अळुमिंग मगफाई कोद्देकम गवनिन सत्तेन सत्ता मुस्लिम गवमेग आइडेंटिटी वेस अळुमिंग गातुम बेवेगंदान मिकमोति वर गातुगस बाय मिहुम एबबुने मिहार मिदा उसूलुन कंतत दाकम गवनिन वर अवहम मितना दीनी मिनिमम कमेद्देवि मितनुगा मी फदा मी එහෙන් දීන් තක වස් මගුෆයි වෙගෙන් දාන වහක බෙදකවේ එම අලුමෙන් තයාරත් තිබෙනවා ඒවද ෆිකුරතන් අන්නේරුග අවහ අලුමෙන් එකම ඇඩ්‍රස් කරමාන එහෙන් නෝනි අලුමෙන්ගේ මේ ෆඛුරු වෙරි සත්තන් සත්ත මුස්ලිම් කවුමගේ මේ ඩෙන්ටිටි අලුමෙන් ගතුම් ගෙල්ලිගෙන් දාන දීනාමදුග ආමුග හිතවග ශක්කා සුභ උෆදු එබැහිම ගෙන්නනි වරගොද සුභතක ඒ සුභතක අලුමෙන්ගේ දරින් තරමි තම්රින් වෙෆෙන්නේ තයාර වෙෆෙන්නේ එහෙමීම ඒගොතන් එගන්න සුභයක වර ෆසෙන් අලුමෙන්ගේ දරින් එබජේ तारीख मुदाबिहुम गांधन नमेद फिरन वदुगा हम कमेन्ने तेमेति कुरान गायते वरफसें अळु में दरिन निकंग अब कबूल करे हम सौबकी अळु में न कन्ने दरिन न किया दे फकीविंग कम तफात वनी मुदाबिहुम कों हालते गकन तफात वनी मी अबद एं हालते गउन कमेत्तो बें हालतो अंगुन गिनेम से बेलिबे मिकंत ताळु मेंगे तालीम मन्न दुग दरिन दरिन किया दे फेन्ने हम नतीमा मी वागोतके दिन हम एगोतक गेन शुभतव गासर अळुमेंगे दरिंगे सेकुंडे तक कोस्कन एकंग अब कबूल करे हेमा मिफद फिकुरतक आयमा मुस्लिम दरिम वेस
mi efada shubhata hoga jehigin islam dina medu nafratu fedi islam dina duraddan den ifada fikurta kan ama debasun ta ufada jawab kurun ta onna dawat tarika ama mujtamoge hama jehun gelligenda den balala mahanga war awasko mi dini haddu fahanalum ge fikurta go sobo mujtamoge amna namakama kura asarta hagigatuga mi wahaka am bayan kuraka visnu jen alumen emmen tajruba kuraka dini haddu fahanala fa mi hum mikura kan to go sobo alumen ge mujtamoga mi islami mujtamo thoga mi hama jehuma kura asar alumen emmen tajruba kuraka me alum mi wahaka kom me bayan kuraka visnu jen dini feram ge emmen nama de birwer kan ufadi nafrut amazu amun nakan nege emme mitibi feram ge identity එක mitibi amun nakan nege mitanu nagalu manhajuga mitibi kombe ka no ba manhajuga matiga mitibi emmen ko ba ka mennege hemima amun en hukum mi jahalen emmenna en hukum emmenna nafratu mi amazu gendani mi fada kan dadha gasawo dini sahha manhajuga matiga timi hunna harukash haddu fanala fa mi hum waki kurang amun na oli emmen ge macce hukum am kurum dini ilmirin mes dini ilmirin nak wes fada baik kama amun de kum sobung islam din for ko dinum ga dini ilmirin ge dawran hursali gen dium har bayat tantana bayin ilmirin na nodeve tarus dinu mattaka bayat tantana nuwadda e sobaki label fahuri emmen mitibi esure ge evattara hemvima label hem dina dawat dinum ga danna bekalu na ummatu ge ilmirin na wes ba hursali gen de mi fada kantatakig ge sababu غير مسلمون के मेदुगा इस्लाम दीन का सूर होतुर हुरे मुस्लिमन ने की हरकश बैक का मतुमत को इस्लाम दीन नफरत करो हेमिमा मी अरुमन मी फिकुर तो सोबों अरुमें के मुज्तमा तक कुरान असरत और मुज्तमा तक कुरान असरत मी फदा फिकुर तंग अन्ने एरुगा लेबेदा खुन नाफ्तों अरुमन मी कंग का रंगला एड्रेस पकड़े कम का वनी नमा मुज्तमा होगा अमनो अमान का में नोना हम जो में नोना वकी हमें कने लमी दीनी हद्दु फानालो फिकुरुं को सawba ekanya no argumenta teren gine mi hono visni fonnani egota ngadi masakke vismi kurabeni hagigatuga mossatakum dini argumenta was hagigatuga masakke kurone egota hame kane waki fikuraka dini haddu faanalu fikura adekol argumenta gadem mi masakke kurabeni ane fikura adekol argumenta ka eha boda masakkaten nukurave hema balance ko argument ebe jehe masakke kura nukurave kam gawani nama mi defikur ko sabum bus mujtamaga aman kan gelligenda hama jehun gelligenda hame kane haddu fanalu ge fikuruga sababunna nun gelligendani mi ladini kantatta anna erugaves kala khirat terekam ge tereng dina lob kura mi hum kantatta ke kofan dinil beringa lafaya duragos kantatta ke kofan erum ham hamanu jehum mi dekam ge ves defikur ge natija ka anna mujtamaga hama jehum gelligendium ehbima bagut salam kurum gotum warak kurkolla falron mi kuriem mi gendi warak gina point tak dukolla fa tibe flonna mi paper ta libigen daru ge tafsir ta libigen dan ورب شكريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصغر فلان من موضوع إنصاف تركي كمان أو مجرد هذا من ربنا شكريا فرصة ذي كمان تكالي. أولاً سما من دين المريك حيثية الناس مجتمعه كذا كان تكالي من كان القرآن من حيثية أصلتي presentation जोशार वाला बड़ो हकीकत के वाह कता थी तो बयान में बोले जब मालूम के कियालेंगे भाई मी असो सरकारों समाना पहले पॉलिसी लेवल देखने नब्बे स्मित हम एंगेज में बैठे हैं देख मीगा देखा मी कुछ ऐलों का फाहरेगा मी होन्ना अड़ीवे मी होन्ना मी इविदाने बाइक हाल कंटांटन को से बहुत मिसाल का मी यहूदी मदीनाइन बेरो कोल्लिये असलो सबब तक मेदवरी वगैंग मी हूँ बस उन तक खिलाफ वगैंग मी हूँगे मुस्लिम दौलतों के हिमायत रखा तेरे को बस हालेट का मिखाला मस्ता तब बस नगाएंगे और उनमें तरह तीव्र में के पाग वगैंग दिया इस दीन नोड़े मुंगो दीनी थकात फना दा मी हूँगे बना गए कितना नबीया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की हरकश कमाल दुनिया के हिंग मुस्लिमों का अदुबों सिफा कुरान को तक है माहौल में being ilmerin ne kam lisnu kam ga ves awani tangeri hamai poshe romuga awon mi kala mi kan nabuta ka bistam wana de waro rangalo wa ko ti ge tere warakina wa te bore em awon men mi ge tere ga aslu mi medmin halle hodumatta ka nasik purum awon do ge waro podo yala ke sama sarkar kama pol ko ni pa ga tawi shukriya هذا جواب देना kan Hasan दोबारा मैं बहुत शुक्रिया है दोबारा नगर और किन मालूमात तलबस लिविंग गए मैं अरुण के मैं होशेरों में नोनी मश में लफे
khiyale gitu di vidawi kudinna mi shubhata amekani kudinna mi shubhata kulimati wawa haka enna sarwona hiwa kudu mi shubhata arwon menge wesabu gitu erwon menge wesabu ekmane ki shubhaya arwon menna mi address kuraba vidaloi ekam arwon menna ka address kurave ka fada malumat taki gina paru nohore arwon menge eme mi warabada dimawa masale den hisabun arwon men mi ekala kudin karen mi bunani mi ekan mikahla kan takade tere luisna islam dinu ko tiwiginne ehem punjas adi ekan hallen wani get halwani arwon men wes ilmu werinna mikan kan nagala engige mi shubha ya behelo to khasako mi engige ngeta ei arwon wa Yusuf. ekan hallu qurani ki hetto Marun ya tanya Yusuf. Awal itu ngane hemi shubha takar raddu ilmeri liu amu kurwa efaham amun. Assalamualaikum. Yusuf kurwa. Awal dandano. Har kanda talo higa kuis kalau mau sekarang lah betul kalau di paper ini berapa syukriya Ini berapa hamba syukur. Demiga mi rilat ko wahdo jaisi. Arunna fenna islami tarihul sama ini pertama dosa kan rilat kan ubedi bawa. Misalnya sulhul Hudaybiyah ka berapa rilat kan muslimun primat kan dia. Ekma pe eru nimuta kan tetap itu dia. Adi eru anti orang kalau ki Quran bawah ni dia dosa kan berarti be muslimun berapa kan tetap ke ini kan dia bahun nama bes. Komno ka nama bes nimuta kan nimetibe ekan tetap ada betul nimetibe muslimun ke rilat kan nagaru minggaru ka hifenti bawa ni hemi baik. यहाँ को भी तरह से साउंड में करना हमें ऐसे में हाउस हमारा तक भी इसने का मी हास को मी सुलह हो गया कि मी विपद करता देखा वही साथे का मी नमूना है कर रहा हूँ लेकिन मी बात हकीकत तो है वालों दन्ना भी वाले हकीकत तो अड़बड़ में ना वहाँ ना भी बाहर तब इधर करते देखिए बाहर देखिए इसमें ये तो दुरिसत्ता है बाहर देखिए वहाँ ना बाहर देखिए देखा बाबू निम्न में बाहर जाते हैं बेचारे का उन्होंने बजा gitu di dini itu tengah mengalami yang dua dia kan dua dia kayak ini kok gak ada apa itu ini orang ini ilmu masih hikmat lagi orang nak sekarang hikmat teri kami lagi itu nangla kalau is nukure betul bes orang itu benda beri dini ilmu beri mana yang jasa beri kami betul orang mana sih apa orang ini Bihar orang itu juga Awan na gabung ko ito baik ko ito sama na baik. Ingero. Kami ko to baik gaano na misalnya ka para pa hunga para pa gaano. Awan to baik ko na tara ba kito kito. Eko yes ko ko na baik ka. Kon bes wala ki nimu ta ki kito awan me nimbe ni kata ta ko ni. Nimmu ta ka ito ilmu ni para para hikmat ta ba bisna din wa ha dekil ni. Ingero ne wa ko ni ki wa ha ke ahon ta wa ha ke mutafaq ko ni ilmu ni kare. Para para hikmat ke bayan ko ni. ये मालूम है कि ना हम भी और विधन में सुलभ विधन के वहाँ का मतलब बिजनेस एक ऐसे बेहद कोई मुस्लिम रसूल या बड़े थी अमूल पान फत बेहद ये बेहद कोई हिकमत तेरे का सब मुस्लिम अमीर तेरे का हम नंबर बिंगड़ अदालत के Krokodil मार दीजिए ये मालूम है बिहार सुंदर नोले लगा निम्न तक मालूम है निम्न के बजाय बात ये तो ए भी निम्न तक बड़े तो बाहर तक मालूम वाले के शायद शुक्रिया Sheikh Mohammed. Short and sweet. Aloni itu kan ekor kita pakai pada beno ini kan. Kita ini ini terai ka sepah koro bape kandat ki mi mujtama terai ka huri aslu ka bara pada ini Visnu ke terai kori kori kami ke wah kate ke pah koro bapari. Then mi hallu kurumat taka asu aloni na kureve ne kandat ke mi aloni ki bide session tawge terai ka hembe pun nenge mi kiya de wah taka bala adi aloni na kasu ka mi masar ta kuge wah kami dekke na masar ta hallu kureve ne kunte kuge wah ke ka hisabang adi ma boda ka fi fende
e malunta misaka miga terega mi demme mi sherimas paha korebi baatawge terega huri gina baathe ki asluga alunige tawdi me manhajge terega sebu huri ane mawdutan ko ngedo mane ki miga mihuri wahakataka gulwe mawdutan ebuhute manhajge terega mukarrar terega himeni pa ennames boda mitima masale ki kiyawa defwa vefulunge neti asluge මේ කාබල් තමයි ඒකේ බාදේ මේ එකන්තන් නගල පුරේන මෙත්තටික වාහ කමිගතරේ හිමලි පොන්න මාස්ටර් ෆුරියම වෙගෙන් දියාස දෙන් ඒ මුලාහවයි ගතු කරන පාකද මනහර මේ මස්සලට මුරේ මේ හල්ලු කරවෙන් කොමස් මෙත්තටික බස් මිගතරේ හිමලි පොන්නම වර ෆුරියම වානේ එක්ක පාක මිස්ටර් شكرا مايك يقول අදවල් වාම් ප්‍රේත ශේරි මාස් ස්ටික් විදින් මේ හයිලයිට් එකේ යන උත්සාහය නළුන ඉතවන හොය මුදාහිදා මේ යහුනි නරියා මේකවා ඒ හැම හකීකත this presentation මුහිම ඉච්ච වීම ගෙන්නවා ෆෙකි ඒ මිහාර මේගා මිසගා ෆලස්තීන් ඉස්රායල් මස්ලාස් හොකුවේ ෆොන්න මවුදුගේ සිනාරියෝ එකේ හැම එනමස් ડોક્ટર ශහීම් දෙක්කේ වාහකයා දෙමෙ උස්තාද් මවුමුන් දෙක්කේ වාහකස් අර මේගා එක්කොත් නියම අලුන ඉගේ तालीमी निज़ाम के तेरे विवाह के अंडन जे गोतक गेनविंकल ए अस्सवा हद्दु निवेद इसाक अरुण की मी दिवेराज्य वरफहम उवाले उन जमिया को निरनु रिपोर्ट का गुडिगिन तालीमी बे इस्ला इल्मुवरिन के गुणु मुदरा निरासा कुदिरु दिवेराज्य के तालीमी के ग्रेड एककुन फेशिकन बारे में गुरिहा फते निरासा कोई मी के हैसियत अनु विदन्नवनी एवा යහූදීන්ගේ යහූදී මදීනා බේරුකුණු විවාහ ගෙන සොන්නනි ග්‍රේඩ් 7ගේ ෆොතුග එවාහක ඔන්න ඉරුගා හැම එකන් මියොන්නනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හයාප්පුලුන් නිබේ බයි ෆෑදා තව විතරේ එවාහ ගෙනස් ඒක සවුන් ඉස්ලාම් ටීචර් හැම එකන් මි ගුණනි මි තිකුදින් දස්කුරා එම්මේ ෆසේ එන් නුක්තා තව විතර හිමනේ එච්ච එම් එකුදින් දස්කුරනි හැම එකන් යහූදීන් බේරු කුරියේ එවාහ Share limaza adi mitaga mi em beruge sudan mi fadan mi kin hingi kametto alu mi tawsi badalu gmeche grade 9 hisaba mi genna meche adi grade ashokun fishing science business tourism mi maadata ikhtiyar kurave gota dini rogu kuriyatna menuwa kudinna islami maadta wakin ikhtiyar kurave gota ufaddal meche ege tere islami iktisada islami dawlen hinguma इस्लामिक पॉलिटिक्स अभी हुई है चिकिया देवी जनामा उस्ताद मामून या अस्तवा कहा हल्ले तागी में हल्ले मालूम में पूरी हम जीव तक गेने दिया हम एवा हाईलाइट को दानों पे बराबर शुक्रिया रिपोर्ट वन हंड्रेड वन करें इंडियन फ्रॉम ग्राउंड एको के नच අදවල රංගල වාහකතකේ ඉවිගෙන් දියදෙන් අරුගල තම ෆාහක් කොල්ලන මේක මේ ෆාහක් කුරි දෙෆිකුර කෙස් මෙයම මුස්තමගේ ආමාංකම ඉගෙන් උරක්කා හොරි දෙෆිකුර එකම අරුගන්න අබදස් මේ ෆෙනිගෙන් දනි මේ හද්දුෆාන දීනුග හද්දුෆාන අර හරුකෂි ෆිකුර ෆරුවා දින මට්ටක මස්සෙක පුරාතන් මේ අතුරුගේ රරෂ ගොස්කෙමස් ස්කූල් තකමදි මේ බෙලෙනරින්නා MNS නසෙහද්දේ අරුගන්ගේ මේ යාලකි හැම හද්දුෆානලා දාෆිකුර ෆරුවාදේ මස්සෙක කුරවා ගොතන් හැම මේ අල්මානි නට සෙකියුලා ෆිකුර කෙස් මේ මුජ්තමා නුරක්කා බුදු ෆිකුර के हम मी ෆිකුර වෙස් මේ ෆරුවාදේ මම මස්සෙක කුරන් ජේ තෆාත් මුස්සසාත हम एगत मी सेक्युलर विष्णुमुगे सबबु हम मी मीडिया सोशल मीडिया बलाई समवे सम सेक्युलर फिकुरुगे वरगिना वाहकतन हम आदागे मी मुरुं मी हबु उदेंगे फरातन से का फिकुरता ए बफेनिगे दे हम एकन कमवे सम मी दुराला फरुआ देविद्यकम वाणम मी मुस्तमगे अमांक मिहारवरे रंगरवेගෙන් දානේ අස්ලෝ හගීගතුග මේ හද්දුෆාන එනුගේ ෆිකුරු බොඩුවෙගෙන් මිදා සබබ කීවස් හමාරමන ඉවේ අරුත හමාරමන අමිලා විශ්නුමස් කබුල් කරේ सेक्युलर फिकुर मिताग මේ මුස්තමග ඔල්ල බොඩු කොමන්නේ දීනි ඉල්මරින්ගේ අගොස් මේ මුස්තමග ගෙල්ලිෆවා එම්මේ බොඩු සබබ කියම
secular figure danane mi figura mi faroha denge bajje dini ilmene mihara ore bodan hama dini darustaves mi maulo hasakoke eba gen dajje adi mujtama mikama mihara ore boda enu terpana मैं ऐसा सवाल टालन अरुण में मैं आपके स्ट्रीम मीटिंग दा 10 प्रोग्राम में करेगा ये वही मना मैं रब्दु शुभा खाले चेतंगे तो ये मैं माने कंपा अरुण फाहा पुरेगे स्कूल तो को दिन नशा मैं बेलवेल नशा दी इंफरात का गिंदा 10 हो तेरेगा हम मैं प्रेजेंटेशन हदाई ये बगिंदा एक हर बार में ना की तकरार फन तरह करेंगे इनको डायना अरुण वर्ग देंगे वहां के तो देखी ये मैं Eva gendeve names evarkumes nufude eu ritorbe sam ilmoringe ali hon awun ngeden hikmeterika ma vismeterika ma ekiga